Afrika-Dzonga we nhlekani Afrika-Dzonga nhlekani mintsero mungana lona FM na ku hlekanisa ka xitichi lexi namuntlha ku ri ra vunharhu siku heleriya ra tsevu ra n'hweti ya Mhawuri lembe ra 2025 mina ni khalanga Pet Matebula ni n'wana risumati wa Jimo wa xitlhangoma xingiritano wa xicacana makunelo wa ndandadzi noko rako Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi cindani Eric Mabasa famba swin'we fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu xivutiso hi ku xana swi tivake ku Afrika-Dzonga ku na vamani vo suka ka matiko akelana hi ndlela yeleyo ke ku vilela loku nga koka ndhawu leya ntirhisano wa matiko mambe kona ke ka ku swigevenga leswi tako Kingdom of Eswatini swi nga hetela swi veka nxungeto ka Afrika-Dzonga swona ke miri yini hi swona hi ndlela yoleyo timhaka ta vukungundwani ta hela kwala sweswo hinkwaswo endzhaku leswi ungayelele eka Afrika wa vulavula kuve loko xiyimo xi te tani a ku na susumeto wun'wana wu ndlaku ku ze swi fika laha MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalana a swo va ku hlweleni khalanga right i ku hlwela kambe na van'wani vanhu lava nga kwala ndle ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka khalanga swi nga fanelangi swi ya kona se vanhu va ka hina hi ku pfa va swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kuma ku sayiniwini a sayinisa na vanhu emutini swi famba mara swi hinde hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wana se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma ku a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni yi vulavulaka mara MEC vito rero mi nga ri tirhisa mi ri kuma kwini pepejerini khalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana ha harisa tihomu khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti tlhelele hala swi vula ku pepejela sweswo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akomandela lava hi sungula laha hi sungula hi twa leti mi nga hi khomela swona ka 0860002543 kasi ke handle ka sweswo hi ta nakambe hi tlhelela ka lava va Jimmy Jones Rural Development rural i Jimmy Jones Development Committee hi la ku twa kahle hikokwalaho ka yini va alana na nhluvuko kambe ke handle ka sweswo hi lava ku laha ka hafu ku bila awara ya 12 hi lava munguta ka timhaka leti ti landzelaka ya ku sungula hi yaliya ya ku va ndawulo liya yi nga rhangeriwa hi holobye Ronald Namula va vilerisiwa hi timhaka ta ku ongeti swigevenga leswi tisiwaku eSwatini swi nga hetela swi va na nxungeto ka nhlayiseko wa tiko ra Afrika-Dzonga xana inceni xi va tisela ku vilela koloko ke hi ta va hi kha hi bula na vona nkulukumba Phirila hi mhaka yoyoleyo handle ka sweswo muyingiseri wa mehe ku na mhaka la leyi khumbaka timhaka ta leti ti fambelanaka na vugevenga lebyi byi nga koho etikweni ra hina mi ta tsundzuka ku na mintlhontlhotlho ya ku na vahlampfa kumbe ku na vanhu va le huma matikweni le handle lava nga tivekiki ku i va mani lava va nga koho la ku va ta tizamela vutomi van'wana va le ka tizamazama van'wana va le ka swiyiniyini sweswo hinkwaswo swi hetelela swi tisa nxungeto ka ntshamiseko wa tiko ngopfungopfu loko langutiwe na timhaka leti ti vuriweke ta leswaku va ri ku na munhu loko kumbe ku na swihehlo swa ku ongeti ku nga va ku ri na masocha lava vanhu lava nga le ku leteriweni timhaka ta vusocha Afrika-Dzonga va kha va huma tikweni ra le Lesotho se swin'wana swa leswi kumbexani a hi ta tsakela ku hi twa kun'we miangula mi ku yini ka swona hi ndlela yeleyo muteko wa mahungu wa Daily Maverick i hehla leswaku CEO na mbulavuleri wa IDT lava hinkwavo sweswi va nga yimisiwa ntirhweni va ringetile ku n'wi nyika mali ya kolomiya ka 60 wa magidi ya tirhandi hikuva va ringeta ku swin'wana swa mahungu lava ma nga le ku kandziyisiweni ma nga hayi mahlweni kambe ku hehliwa leswaku ku le ku akiweni ka yindlu leyi nga le ku akeriweni le wa CEO
se mani loyi a nga le ku kaneteni kambe hi la ku ta twa n'we ku timhaka leti ta timali leti ngungumela a mi chavi ke hi le xiyimo xi hetelele xi fika laha leswiwani ve ri ku na kontraka leyi khumbaka timhaka ta ta ku phakeriwa ka oxygen leyi yi nga nyikiwa munhu loyi a ri hava a nga lunghelanga ku fika kwalani ku va nga nyikiwa yona naswo kontraka leyi yi cince ntsengo loko ni nga hoxisi kusuka kwalomuya ka magidi madzana-mbirhi wa mamiliyoni ya tirhandi ya ka ntsengo wa kwalomuya ka madzana-nhungu wa mamiliyoni ya tirhandi se sweswiwani mani lava vele ku akeriweni le yindlu ka tin'wana ta tindhawu laha a joni leswi swi nga nxungeto wa ku vukungundwani byi va byi kha byi ti nyika matimba na ku va vanhu va tlheriseriwa timali se swi hi vutisaka swivutiso ku xana i ntiyiso ke ku vana hi ku vona ka n'wina mi vona nge swa endleka swa ku vanhu loko va kuma tikontraka letikulu hi va vonaku va kha va ku me ni nyikiwe kontraka ya ku ndla leswi ya mamiliyoni ya tirhandi ku va ku ri na timali leti ti va ku ti hakeriwile ke va nge ri ti-kickbacks kumbe tetiya ta ku ba ngwenya se a ka ha biwi mati musi ku biwa ngwenya mati ma tlela swi va swi ri na ntiyiso swilo leswi ke hi ta twa n'wini kasi va i-action SA va ri hayi hina na hina hi nga nghena ka GNU loko yo tsatsamuxiwa kambe lava va taku va fanele va swi tiva ku hi ta lava khabinete yitsongo a ka ha ri na swipimelo swo tala ngopfu leswi nga vekiwa laya tin'wana ta timhaka leti nga koho kheni kunene u ri me ni nge kombeli ku riveleriwa kambe khoto yi vula tani se loko munhu a tsan'wa khoto i va kha a vula yini kumbexani ta aphila hi ta twa hi ku ya mahlweni hi ndlela leyo va African National Congress va ri va yima na ku va tatana Soviet Lkhanyani ku va vo va nga langiwa ku va mutshamaxitulu wa komiti hambileswi ku nga na ku sola kukulu kusuka ka swiyenge swo hambanahambana komiti leyi hi liya va nge ya lavisisa timhaka ta vukungundwani na nhlayiseko wa timhaka ta tiko ra hina kusuka ka huvo yo endla milawu se ma nghena ka 0860 002 543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 a khensa swinene ku mpfulele Munghana Lonene FM kwala xibazanini xexo a khensa n'wina mi nga pfulela Munghana Lonene FM kwala movheni yaleyo n'we ya manyunyu a khensa n'we mi nga pfulela Munghana Lonene FM kwala hofisini yaleyo kambe ke a hi mutweni n'we wa xaxanadlani andaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. a hi sunguleni hello ming se ri nhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Aye Mohashi, minjhani? hi pfukile minjhani na Hi pfukile Mohashi. a khensa swinene man Mi vulavula na Baloyi la a Jimmy Jones. ho Jimmy Jones, yeah. hi n'wi lava va ha twana ri kahle n'wi mo alana na timhaka ta ku vona ku va na nhluvuko wa Jimmy Jones a hi mi tweni No Mohashi, alana timhaka ta ku va na nhluvuko. And ti tivisile leswaku i Duncan Baloyi ni muhatsalani wa komiti ya le xikarhi kumbe ya development committee a Jimmy Jones. Laha ku nga va na njhekanjhekisano kumbe hi nga swi twa ku ri ku vi na concern group leyi a yi ri na concern yi nga ta kwala ka Munghana Lonene ku va ku ta vulavurisiwa hi timhaka ta patu kumbe ku va na swihehlo leswi nga hehliwa komiti ya le xikarhi ku na leswi yi swi endlaku as mi swi vuleni ku hi hina hi alanaka na nhluvuko khalanga a hi alisana na nhluvuko tanihi na loko mi swi twa i komiti i development committee hina hi tisa nhluvuko loyi hi tirhisanaka na masipala na tikomiti hinkwato so ku na leswi swi nga hehliwa kumbe swi nga vulavuriwa Mohashi lava ku swi basisa swi taka from contractor hambi ku ri hina kumbe tikomiti hinkwato le Jim Jones you remember last ku xivaralo lexi ri kona la xi kombisile leswaku ri ku tshembise ku ri ku ta thola vanhu va 8 a hi la ku basana le Mohashi ku ri loko mucontractor a ta le a Jim Jones u fika a kombisa ku ri ni ta thola vanhu va 50 maximum of 50 mara hi ta rhanga hi 20 leyi nga ta yi thola mara sweswiwani contractor u kumeka a thola vanhu va 22 i va kombisa ku loko se ku ta project i kha ya mahlweni ku ri na tirho lava ti-subcontractors loko va se va ta thoriwa va ta kumeka va increase number like ka 20 because va ta va ri na vanhu lava tirhaka hansi ka vona so hi swona leswi nga endla leswaku ri hi vona ku swi fanerile ku hi ta basisa special ka haliya yo ku nga ri ntiyiso ku ta va na vanhu va 80 lava nga ta thoriwa a hi ntiyiso Mohashi a ku na la swi nga twananiwa kona no a ku na swi nga twananiwa kona Mohashi leswi vula ku botiluwe vo hemba botiluwe va twini a va xo kahle tinomboro a va nga ri xo kahle so a lava ku basisa kwala a va nga ri xo vhele na swi tisa botiluwe yi tshama na vo Jim Jones a va nga swi twangi kahle so a hi lava ku basisa ku a hi 80 i 50 mara sweswiwani ku tholi vanhu va yi 20 mara now as we speak subcontractors tin'wana ti sungule ku tirha ti absorb vanhu van'wanyana va kwala tikweni va nga ku tirheni ku increase ka nambara liya okay
yeah so hi swin'wana ene yin'wana leyi vulavuriwa hi n'we hi va development committee ve ri n'we he mi hi n'we mi nge le ku benefiteni hi n'we mi nge le ku kumeni ti-subcontractor leti hi n'we mi nge le ku supplyeni hi mucontractara hi switirhi kumbexana mi yisa ti-TLB kumbe mi yisa ni tivi kambe yaleyi mi yi basisa kwini no mahaxi a hi ntiyiso walowo a hi le ku saplayeni ka mucontractara hi switirhi kumbe yini mahaxi contracta liya loko yi ta yi wetha close to 28 million a yi nga fiki na ku va yi va tisa that 30% in the village ku va ti-subcontract ti fika mara hikuva mucontractor hi va na yena ku ri u nge yi ti laha tikweni vanhu va le tikweni va nga benefit that's why hi twanini ku ri vanhu va tiko a va komi something mucontractor luya u ti na switirhi swa yena hinkwaswo ene hi ku ya hi project liya scope of the project a swi nga bohi ku u fanele a thola subcontractors mahaxi ni la ku vulani ka tifinyi ku ri hina tari hi komiti le xikarhi a hi benefit nchumu ku hana project na yin'we leyi hi nga ku yi tirheni laya mara hina lexi hi xi endlaku i ku va hi liaisa between the community and the company kuma vanhu va thoriwa swi va swi ri clear hi ku langa swiphephani la n'wana n'wana okay se swi vula ku hi ku ya hi Jimmy Jones Development Committee ve ri a ku na xirho xa vona lexi xi nge le ku vuyeriweni hi vukona bya kontraka leyi mahaxi hi leswi hi swi vulaka mahaxi na tolo a hi ri na meeting na concern group na ka masipala a ri na meeting namuntlha nampundzu na concern group na va ka masipala laha a ku basiwa mhaka leyiwani ku tlhela ku kombisa ku project a yi mahlweni tiko ra Jim Jones i tiko rin'we ku va tiko ra Jim Jones ri kumeka ri va divided a hi leswi swi lavaka tanihi committee because hina hi rhangela vanhu hinkwavo ene hi lava ku aphila ka vaakatiko va Jim Jones ku ri a hi horiseni timbilu hi twisisana leswaku project leyi nga kona Jim Jones i project ya vanhu hinkwavo ene leswi hina hi nga committee hi ta make sure ku vanhu hinkwavo va benefita so a hi kondzelananini ku nga vi na ku dividana a tikweni ra Jim Jones tanihi hi committee ya le xikarhi se loko mi ku nga vi na ku dividana mi twananini na va Botlow va kwihi va Botlow ku ve ri yini vona ve ri va right vo Botlow a hi ri na vona tolo na homeyara byi nga hlamuseta eka masipala na namuntlha a hi ri na vona Botlow a hi ri na vona meyara wa fika va hlamuseta ku leswiwani hi leswi hi vonaku swo swi nga ta va na switshunxo ku ya emahlweni ene mahaxi yaleyo a va yi tisangi eka masipala ya ku maybe ku na ku benefita ka komiti ya le xikarhi kumbe yini kumbe ku thola vanhu vangani a ku nga ri swona a ku ri mhaka liya ya ku patu ri fanele ri ta hi kwihi hi leyi a ku ri main concern leyi a va ri na yona that's why masipala kumeke wu ta so mara hi twananini tanihi hi vaakatiko leswaku ri project a yi mahlweni masipala wu ta hetisa laya 700 meters liya yi vuriwaka va tlhela va kombisa muhaxi va ka masipala leswaku ri ku na ndhawu yin'wanyana ya le masirheni laha va vona ku nga ri na patu a ri fanele ri yi kona va ku na leyi hi ta yi langutisisa hi va jumini hi va kombela a va hi 6 o'clock a Jim Jones va fikini hi va na meeting na vona up until 9 o'clock namuntlha sweswi ni nge le ku vulavuleni na n'wina project yi le ku yeni mahlweni ya mahaxi hi leswi nga twana swona project hi twana ku project a yi mahlweni ku tirhiwa leswaku ri development ya mahlweni baloyi xivutiso xa mina xi ri project yi le ku yeni mahlweni sweswiwa yes khalanga project yi le mahlweni okay alright no ni mi twile khalanga khensa swinene leraku a swa ha ri na nkoka musiku hi nga zi ha lava na va masipala na yini ku swi vula ku n'wina tanihi komiti ya timhaka ta nhluvukiso wa le ka Jim Jones na concern group na vo masipala mi twananini ya khalanga a ni vulavulela komiti ya le xikarhi ya Jim Jones va ka masipala mi ngo va fonela mi twa hi nomo wa vona no a ni n'wina mi ri kwala ka nhleketa mi twananini a swona yes leswi vula ku loko ku ri ku mi twananini hi ku ya hi mehe swi vula ku vona va masipala va ngo lava ku hlamula loko vo swi lava kambe swa ha bohi ku hi va lava ya it is no ni mi twile botomeni khese hlayisekani hi nga lwi na nhluvuko mani swin'wana na swin'wana sweswi swi tshikelelaku a hi vulavuleni hi twanana ivi nhluvuko wu kota ku ya mahlweni hi ndlela leyi ni khesile botomeni inkomo sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM a ni tivi Botlow mi right mus va tsundzuka Botlow yo vakaku ya no leswaku ku thoriwe ku ndliwe ivi loko se ku yiwa ka nhlengeletani ku nga ha vulavuriwi hi swona ku vulavuriwa ni vula leswi nga vulavuriwa moyeni hinkwaswo ka ha vulavuriwi hi swona ku vulavuriwa patu leri kahle ri fanele ri ya hala ni vutisile na siku leriyani ku a ko va na swin'wana mi swi tsakelaka na kumbe mi lava ku vuyeriwa hi swona a ni lavi nchumu ko va ku leswiwani swi fambanga kahle na yini
kambe loko swi tshamisekile mhaka yikulu a hi ku va hi kha hi kombetelana tintiho mhaka yikulu ku swilo swi tshamisekile na loko swi tshamisekile vanhu vaaki va tsakile yana ni mahlweni na project yana na mahlweni na project mara loko se mi nga tsakangi nako mi fanele mi va mi tiyisisa leswaku mi na vuxokoxoko bya kenela lebyi byi fambelanaka na timhaka teti mi lavaka ku va vulavula hi tona nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timikiseriwa mina ku we angula ku yini van'wani va ri timhaka leti ta ku va vanhu kumbe ku vona ku nga ri la ku landzeleriweni ka nawu la tikweni na swo swi na ntlhontlho kumbe nxungeto wukulu eka vutomi bya hina ku ya mahlweni hi mhaka ya ku halawani ku na un'wana a nga landzeleli nawu leyi ku na un'wana a nga landzeleli nawu hala ya tlhelo lera un'wana ku na un'wana a nga landzeleli nawu kusuka kwalano se ku ta hetela ku va tiko hinkwaro nga landzeleli nawu se mina hey ene ku ve swi sungula ka mhaka yintsongo yaleyo ya ku hundza xikoto xa patu xi le ku xi ku yima i nga yimi i mhaka yaleyo ximhaka ni xexe xintsongo yaleyo ya ku teka thayele ya hisa patwini ku ve va mfumo va mi komberile ku mi nga hisi mathayele a patwini hi ku ma onha mandla ti-pothole sweswiya swo taniya ma vo mhaka ko se kambe hambi swi ri tani a ni kha ni famba kun'wana ve rile sikonye siku rin'wana ni kuma ku va ha ku ndla xikontiri xin'wana xa kahle ngopfu ya un'wana ho hindza hi lediya ve ri lediya diamanketani di ku kwakwacakwakwaca di boxeterile patu leriya leswi vana va na mhaka na nchumu hlola ni fanele ni magayisa hi byela ku mahungu ya misava awara ya n'we yi ta va yimise ku yini ivi kusuka kona ni hi bula hi timhaka leti hi vulavulaka hi tona hi ta bula na hi ta bula namuntlha na va ndhawu leyi ya timhaka ta vudyelwani bya matiko mambe leyi yi rhangeriwaka hi holobye Ronald Lamula se hi ta va ka hi bula na vona laha hi hala ntsungeni wa awara ya n'we hi vulavula na vona hi timhaka ta ku vilela loko va nga na kona endzhaku ka loko swi tivekile ku America yi ta tisa swin'wana swa swigevenga leswi yi nga ha swi laviki le tikweni ra swo ku swi ta rhurheriwa a Eswatini hikokwalaho ka yini a hi tivi kambe hi ta twa voho ku va tiva yini loko va kha va vulavurisana na tiko ra le Eswatini hi ndlela yeleyo muteko wa mahungu i ri hey va ni tele na 60 magidi ya tirhandi va ku ha hi laha khoma laha khalanga hi ta kota ku vona ku timhaka leti nge le ku yeni mahlweni na tona ta IDT ti nga hayi mahlweni ti tise swivulavula swo tala swinene se timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa ngongolo wa n'wina ka tona na yo yaleyo mhaka hi ndlela yaleyo na yo yaleyi ya ku maphorisa va ala ku na vanhu laha va nga le ku leteriweni timhaka ta vusocha kambe a va swi tivi na ku na vamani la tikweni leri se n'we ri yini timhaka ta to hinkwato a hi buleni hi tona kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe sweswi a hi sunguleni hi twa ku tatana Hlulani Fani va magayisa va ri mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini gayisa sweswo mingisera Munghana Lonene FM 0860002543 hi ndlela yaleyo a hi kuti ku angula ku yini mi ta tsundzuka ku nteri ku na CEO wa IDT ku nga Independent Development Trust a nga yimisiwa ntirhweni hikokwalaho ka swihehlo swa thendara ya ku tlula kwalomu ka 836 wa mamiliyoni ya tirhandi loyi ku hehliwaku leswaku i vile na swisili ku akeriweni na yindlu hi van'wana va lava nga vuyeriwa hi timhaka ta tikontraka letiwani se ni vulavula hi Mhani Tebogo Malaka lava va nga le ku va ku hehliwaku leswaku ku nga na video yin'wana sweswi yi va komba ku va kha va ri na mbulavuleri wa IDT va kha va ringeta ku humesa 60 magidi ya tirhandi hi 200 rand loko ya ka ATM ku ya draw mali i nge yi kumi 200 rand hi ku 200 rand le ku yini kwala hi ti se xivutiso ku va ku hi tshemba njhani ku un'wana na un'wana yela nga kuma kontraka kwala nga yi kuma kona hi yo ya mampela yi basile kumbe ku ndliwa swiswo ta loko va vuya va ta vuya va ku no hi ta languta swi vitana yini kambe hi ta endla live audit yi to yimbeleriwa live audit un'wana tshama ni byela siku rin'wana ku na un'wana wa mitirho wa le magondweni ka timasipala tin'wana kwala Limpopo i fume a fuma na swikun'wana ni ku hi mhaka yini ku project ya yona hi le ya tilangsese i le ku fambeni yona a ku na lowa nkumaka a nge nkumi na hambi n'wi lava mi nge hi nkumi ku se na mabindzu loko a ta mi ta ku mabindzu yena hi nga le ku ngheniseleni timali a mi nga ha swi vona ku swi sungule kwele ka timhaka ta tilangsese se mina a ku le ku tikeni la tikweni leri se i swin'wana swa leswi kumbexani
vaaki hi nga ti vutisaka ku ha ta swi kota ke kumbe se ku hanyiwa hi ndlela yaleyo kasi yin'wani mhaka leyi hi lavaka ku twanele ka n'we hi yo yaleyo ya ku vanhu va le matikweni le handle va tele Afrika-Dzonga a swi tiveki na ku na ku vona ntshungu khawuta a wu swi tivi ku loko wo susa nyimpi i ri mu Afrika-Dzonga i va ka n'wina va lavaya va ta ku yimela na hikwalaho hi nga xiswona swi ti komba ku ngeti timhaka ta tiko ra hina na ku va ri tiyimela ro n'winyi a swi ti komba swi nga ha olovangi ku fika kwalaho n'we mi ri yini 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM hi tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka ya ku sungula 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 a hi sunguleni la enhlekani mi amukeri ka Munghana Lona Afrika wa vulavula afshin a enhlekani bothat aye bot bothat ni kombela ku hlamula ku angula ka leya ya maphorisa ku va va kha va ku vona va ri hayi ku ya hi swilavisiso swa vona a ku na leswi endlekaka ka mayelana na vusocha kumbe training leyi vulavulaka yona kumbe ku leteriwa ka masocha mina ku ya hi mina bothat swa olova ku hlamula ka swiyanimoya kumbe ka media kumbe ka swihaxamahungu ngopfungopfu ka mfumo wa hina va kha va swi tiva ku xiyimo xi tshamise ku yini ni nga swi vekisa leswiwa ku ya hi mina swi fana na munhu loyi a nga le ndzeni ka yindlu leyi mi kumaka loko i ri ndzeni wa swi vona ku xihlungwana xi boxekile i vona le handle i vona dyambu le handle mara hi ku lava nge le handle va kota ku vona xile henhla ka xihlungwana le ka roofu le va kota ku hlamusetiwa ku no ma yi vona musindzi a tshamisekile and stuff mara lava nge va yi vona ku yi dyekile kumbe yi hahlukile se hi leswi swi vonisa xiswona ku ri tiko ra hina government ya hina va hala ku ringeta ku hi bribe ka swilo leswi already swin'wana swa swona se swi nge mimbuyelo ya mabihelo ya swilo hi kota ku swi vona ku swilo a swa ha tshamisekangi atikweni kumbe swilo a swa ha tshamisekangi hi ndlela yona yaleyo ku va ni vula leswiwa ebotpet loko mo languta kahle sweswiwani a khale sweswi magayisa a tivisaka timhaka ta tinhlokomhaka ta mahungu xikolo xi akiwe ximbyarimbyarini before ku akiwa ti-government buildings ku na ti-survey tingaki loko mi lava ku vutisa xivuso xexo ntsena tingaki so hi swin'wana ene swi koho sweswo hi ka vula va fikaku ku langutiwa ku ndiwa ti-feasibility study ku langutiwa timhaka hinkwato veri ti-geotech ku tisiwa na michini wu pompola ku mati laha kambe va teka xikolo va xoho xa nhlangasini va hakeriwa ku ndza sweswo loko ma cheka report ya kona mi ta kuma ku va hakeriwile va nyikiwile mali yo hakeriwa for sweswo but sweswiwani hi leswi xikolo xi akeriwe ka ndhawu ku nga ri ku right so i swilo swin'wana swa leswi ndza ku ringeta ku lava ku kombisa swona ku hi lero ha ringeta ku lava ku mamisiwa rintiwo ehenhla ka swilo leswi hi swi vonaka government ya hina yo tumbelero jasi laha va fanele va ta ka hina vaaki kumbe ku lunghisa swilo ku swi kota ku lungha botpeta swilo swi onhakile already hayi ku swilo ku onhakile swi onhakile ku lo sala siku na nkarhi laha hi nga ta koka sweswi ni nga tshama swi vula futhi ni ta swi phinda futhi hi tekeriwa tiko loko ku nga yiviwi milenge inkomu nemetweli botamini a khensa va ya ko va ku swa tiko leswi swa tika kambe hambiswiritano 23 timinete a yi ba awara ya khumenharhu nongonoko ya Afrika wa vulavula ni ya mahlweni na riqingho rero ndzaka lexi loko Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM komba ndlela khensa swinene loko mi yingiserile la ka khakhala la nhlekani wa kahle mi yingisero Munghana Lona FM na pfumela ku na xikontiri xa nga xa hela kambe sweswi a hi amukeleni mi yingiserilo hi twa ku yi angula kwini nhlekani butamini mi njhani kona njhani pfukile mani mi n'wina mi ri South Africa ri bonile a ri nge hi lunghi i vulavula lero njhani rero tiko ra kahle ra muxaka lowu Butete phela munhu un'wana na un'wana loko a lakelesile vo ti endlela maphepha kun'wana van'wana vo ti endlela laha mi ta lava kun'wana endla swikontiri kun'wana va endle mabridge kun'wana va endle vandhula na le futhi mabridge lama onhaka i mani a nga ta va ndzhaka a nga ta fika lunghisa phela ku na kun'wana ku na mabridge kun'wana hi ta hi chava ku loko swin'wana ku endle va endle mabridge ya waseki loko swin'wana ku ta mpfula ya khale ya ta ku na vhiki hinkwaro to swi karhi a ri tsemeka phela ku na tindhawu tin'wana ta ku loko bridge ri tsemeka a ku nge ri na service makwena
taba so ke re ngwan di botsa tswana bona bana ba dire go rena le go se se le kana taba e ndiko go mona ngwan nda shilo o tendele trans South Africa just la mtala vale na ba gore ba re nda ba ma forina ba dan ba telingo ko tikeng ra ina ngwana ina ba chao na la famba ko mo ba famba me ala ntama ko mo ba famba di group ina ba fambi e ba ngata la ba famba ba tela famba ko ene ba deja ngopfu na ba lang tin me ba mo khambona yini loko mze mfika makako ba danger ngopfu me bona yini because kuna ka ndayo ngwana se ba fambi na the group na fiwe la ba South Africa because kuna laba abakhuluma kuna ka community tin'wana loko ba include kuna laba ku ba huma kwini a handle ba na bona lava because van'wana va na maphepha loko va hona kuna lava va nga fika va hona se va lava se va balekile va tshinya va ku ene va tsayini ine lava la South Africa hi problema bya yena because munhu loko o ka community crime leswinyana va tisa timanwale wa ka mano huma kwini sisi ala kuma sa ku dlaya munhu or wivi no maka swa ku biya o suka famba munhu ku ya kwini ya ka tiko rin'wana ya kona ya state ya famba nemetwe bot nemetwe 0860002543 nangona ko Africa wa vulavula hele kamgana lona na FM ba kae merigini yin'wana leyi a ni lava ku kumxana yo hi languta i timhaka leti ti ngele ku humeleleni mi ta tsundzuka ku a hi khale ngopfu ka ku vulavuriwa hi timhaka ta tiyindlu ta exandla xa president hi vo va ri voxe vhele lava nga na tiyindlu to taniya kumbe tikulu kumbe yini hi vo va ri voxe Afrika-Dzonga van'wana tipolitiki lava nga na mapurasi na yini hinkwawo a ku vulavuriwi nchumu na ku va ma kume kwihi van'wana va cincana mapurasi malamo va ndla ti-lodge ko va na swin'wana swi nga ri ku laviweni ka deputy president kumbe swo ka swi nga hlamuseleki leswi vo va nga na swona loko swi fananisiwa na van'wana tipolitiki lavan'wana hey a hi amukeleni loyi mingi se ri nhlaka Hayi njani? buta mina hi pfukeni n'wina mi njhani Pfukile. Ina. Hi ta ku ya le mi hetelela ku hi yona ku maxatile o va yexe na a nga na swesweswo. A nga yexe butata. A nga yexe ko va ku na swin'wana swi nga ku laviweni ala a nga va a ri corrupt mara ka sweswi a ho langusa ti-politics ta hina ku ti kongome kwihi 2029 hi fanele hi ya ka ti-election. I project yo karhi nga ku tsutsumisiweni ku ri na loko ko tshika a lava ku vuya a nga koti ku vuya because u ta va a inaniwile because leswi ni swi twisisaka hi swona swi simple swilo leswi ku swi lavisisa but loko munhu hambi wo va u tsarise hi mani na mani loyi a nga tivekiki a ni ha tracker record hi langutisa ku munhu loyi loko a ya fika ka xiyimo xa ku a nga kota ku xava yindlu ya 35 million hala a ta ku hi kona a kuma mali muni hi ntsongontsongo ku za a fikelela xiteji xexo se hi nga swi kota ku swi komba ku swi equate ku okay swi vula ku Butheta ku za a fikelela hi mhaka ku ndisa ya yena Hasani i tshame a va na 1 2 3 4 ene loko hi ya langusa timali leti ku menjani ka akhawunti ya Hasani swi simple ku swi landzelerisa Butheta mara a hi tshikeni topic ya siku rin'wana hi la ku nghena ka leyi hi nga ka yona Butheta corruption a tikweni ra hina swi ta teka nkarhi wo leha ku yi hela mara loko swi lava ku yi hela hambi ko va mundzuku hi nga hela Butheta loko endleka yini a hi sunguleni ka timasipala Butheta ka timasipala Butheta a ni sweswi 2026 ni nga electiwa mina ni ri Hasani ni ri hava nchumu mara loko se hi ya fika laha hi ngo i ka vu MMA yini leswi ku nga ti-executive ta timeyara famba mi ya cheka timeyara leti va hedaku infrastructure va hedaku na LED vanhu va lava Butheta loko va ha ku nghena loko nge se hela 3 months munhu yaloyo i cincana lifestyle na mahanyele na ku i tlela kwihi a nga ha tshami kona a hi vulavuleni infrastructure na LED kambe yini i local economic development hi laha a hi fane hi nga ha vulavuli hi ku aka masipala wa Giyani a ku na mitirhi Butheta hi laha ku nga na mali yi cheriwaka kona ku hi nga kota ku pfuna lava swimawusa lavatsongo Butheta ene mali yi kona ti-grant ti tele mara a ti chaneliwi ka vanhu lava va fanelaka ku ti-benefit Butheta loko mhenza ni nghena ni ya tisekela hi maxaka ma mina ti ta rhendzeleka kwalaya lava va swi inanaka a va lolohi Butheta ku vitana vantshwa va ka hina ya hlangana holweni ya ka Xikokwani ku ta va ku ri na hi lava ku ta mi hlamusela hi project as long as mi fika mi tender signature Butheta mi vhe mi xavisi swivana bya n'wi bye byi famba
list liya attendance a ya yi tirhisa ku kuma mali a ya nyika maxaka ma yena hi vulavula hi LED. Loko hi suka ka LED ya ka infrastructure swilo hinkwaswo leswi swi vonaka swibirijani swiyini leswi makiwaka ti-MIG leti ti nyikiwaka ngo ti-grant va ku hi loko ti spendeni a hi languteni patu ra le TS Buthete laha ti tshamaka kona. Patu leri I don't think hi fanele hi vulavula swin'wana ku ve na kun'wana meyara vatirhi kwala Giyani kwala ka radio va ku leswi nga ku tirhiweni hi le ku revitalizeni mapatu hinkwako le ku tshamisekeni. Guess what? Patu ra le TS ri suke ekhoneni ri fika ri helela ka Yisisi. Patu leri nga busy ri endla ku ikhonomi ya Giyani yi tsutsuma ya TS hi ku tsutsumaka ti-taxi. Mali loko ma langutisa maphepha va ta ku va ri endle hinkwaro patu leri ya Buthete. Loko ma langutisa munhu la heta infrastructure mi ta vona mihlovo. Mi ta vona mihlovo a hi vulavuli hi Giyani ntsena. That's why loko ko endliwa ti-lifestyle audit hi nga sunguli ku hi ta sungula ka ti-politician leti a hi sungule ka va lavatsongo hi nga na vona ka timasipala. Hi ya ka ti-department hinkwato offices mi fika mi cheka vanhu lava tirhaka laya Buthete. Lava nga henhla van'wani vo fela zava va nga dyaha. Swi helela kwala ka ti-administrator la hina vona. Miri lava vanhu vo fela yini? Va fela zava a n'wi nga dyangi Buthete. Hi mhaka ya ku hi le ku hete that's why mi kuma kun'wana na un'wanyana le henhla le i ta ku hayi ntani ya lavisisa hayi ntani ya lavisisa va xokeka Buthete loko mo famba na vona va xokeka hi fambi na HOD hi jikajika na swibedhlele kun'wana nge ku vuli hi vito Buthete a swi chavisa leswi hi nga hlangana na swona Buthete swilo swi kona vanhu va le ku endleni loko vo ta a ku a ni na manpower a ni na vatirhi u vurile ku a wu na vatirhi hi ku ngetela vatirhi na ni ta nyika example Buthete na xibedhlele xa Khensani. Xibedhlele xa Khensani hi fanele hi nga hlupheki hi mhaka tight ka plumbing hi nga hlupheki hi timhaka ta ceiling xi khigetelani na Ambakha laha khale ka Ambakha na FET laha vana va ta endla ti-practical Buthete laha va ya bohelela swiphayiphani titoilete lahaya vanhu ku nga inaniwi mara hi mhaka ya ku hi tholi vanhu va ka va nga tivi nchumu a hi vuli ku tiva nchumu hi loko hi dyondze ngo ni realize swin'wana Buthete ku tinyiketela Buthete hi nga ku teka u nga tivi nchumu mara loko swi tiva ku i tirhela yini Buthete i ta hetelela u endli swilo leswi nga correct. Se loko mi sungula mbulavulo wa n'wina mi te vukungundwani hi nge byi heti kambe loko ho lava ku byi heta na mindzuku byi nga pfuka byi herile ku fana ku endleka yini? Sweswi ni nga mi byela swona Buthete swi simple ngopfu mina loko vo ni pfumelela vo mindzuku u lava endla ni ku va byela ni ku va hi sunguleni a hi benti lifestyle audit ku sungula ni vulavule hi un'wanyana wa Traffic Corp. Traffic Corp why u fanele u va u fumini wena u kha u hola mali yo fana va ni wa kota ku hlayisa mali i hlayisi mali yi ze yi kota ku n'wi fikelerisa kwalano a yi hlayisa a yi kumbe futhi yaloyo kahle ngolo wa kota ku hlayisa mali hi le ku tsandzeka ku hlayisa mali laha tikweni Buthete a ta va a hi dyondzisa ku va hi dyondzisa ku vanhu a va financial advice a hi byela ku hi a veka hi R2 or a veka hi R3 a hi vekisa ku yini a ri na nturukwa kumbe a veka ka yini a hi byela Buthete loko kota ku hi byela sweswo a hi ta n'wi believe mara swi le rivaleni Buthete swi simple loko endla ti-lifestyle audit na vo tikhanselara ta sweswi ni nga mi byela swona ni nyike example hi infrastructure na LED ma twisisa ka ri na tin'wana kwalaya xikarhi ti nga kona ene loko mo va na munhu ma yi vona impact impact i scope xa le aka masipala mi nga faki munhu loyi a nga to fika ku yebo va ku kondliwa dya yebo leswi what loko va la hi fanele swi tiva ku laha hi fanele hi le ka ti-akhawunti hi hi fanele ku tiva ku peni yin'wana na yin'wana yi endle yini ene a swi alerini vanhu va hina se loko mi vula phela loko mi vula sweswo ka ha ku hi ku ni mi twa i nga ri mi hala va Giyani ka ha ku huma xiviko la xa ku mupani va rikhole murhangeri wa impact mi riteni impact aka masipala wa Greater Letaba se loko ye a nga tirhi kahle a ri murhangeri swa koteka ku nga tirhi kahle na meyara va kha va tirha kahle hi lexi that's why va n'wi recall a ni hi yena a fanele va hold accountable ma twisisa hi yena a fanele ku whipa na CFO na whoever va fanele va accounta ka vona vanhu valava a ni fana leswi loko sweswi hi ku piwa ka scope ta nyike example loko lexi nga kona scope a ni se xi twa kahle ku xiya kwihi kama vo va Themba Kuti na vo mani mani a ni swi twa ku loko ku fikiwa laha ti le ku hiseni va kota ku va hlamusela ku ri no hi kombela u hi hlamusela kahle ku la i endle yini na hi loko u fanele u kota ku landzelerisa xin'wana na xin'wana lexi nga ku humeleleni Buthete
o se loko va n'wi recalla va kume ku a nga swi koti ku landzelerisa sweswo. ku na swimbirhi Oy. ku na swimbirhi a nga va a swi kota ni i pfalela lavaya ku va ngati mantisisa ene swi tele ngopfu sweswo loko wo va pfalela va ta ku susa va swi simple ku va ku susa a ni voya ka council va twana nini ku phela phete la ta hi karata misa loko ma n'wi vona ku i ta na yini a hi n'wi suseni se hi fanele hi ya cheka ku loko va n'wi recallini ene na vona ko va ku vanhu lava na vona a va na ntiyiso a va fanele vanhu lava recalliwa kama n'wana a va humeleli rivaleni a hlamusela ku fanele swi nga endla hi mukhwana a zanga a hlamusela ku he vavanuna laha ku na 1 2 3 4 swi nga ku humeleleni problem ya hina i ku tumbeta hambi swi lukha u swi vona ene va nga ku recalla va ku byela ku leswi nga ku ri a ni impact a va ku recall ku va ku susa ku as a council va ku susa ka position va hoxa n'wana ivi wena va ku pfala nomo loko va pfalela va ku hi ta ku makela yindlu ku fana na lowa ka Malaka va n'wi makela yindlu so that's why kungundzani hi nga byi heta hambi ko va mundzuku kahle lifestyle audit leyi nga sunguriwa hi Panyaza loko yo cascade yi vuya na le hansi ka timasipala kahle loko Copstar in national level yo kota ku humesa e community yi ku ri no hi kombela ku hinkwavo swi ka procurement ku buthet hi hetelela ka vona va lava ivo va nga ku hi febiseni a ku na vanhu van'wana Nemetweni enkombo a hi tweni un'wana mingisela hey ya kule ku tikeni mahungu ya misava ya ta landzela sweswiwani na tatana Hlolani Fanuel Magayisa kambe hi nga siya ko ka ha ri na timinete ta 9 leti hi nga tirhisaka kahle mingiselo me hi bula hi toho mina na wena hi twa ku we ri yini loko xiyimo xi te tani vhiki leri nga hundza ka nongonoko walowu hi ve na mburisano hi vulavula hi timhaka ta leswaku ku nga ri vhiki leri nga hundza kambe ndhaka vhiki leri nga hundza hi kombisa timhaka ta kokwalaho ka yini va manana va nga mangali swiphiqo emaphoriseni loko va kha va xanisiwa hi timhaka ta swa rimbewu ma swi vona kumbe biwa hi nuna kumbe sweswo swa ku tani hikokwalaho ka yini va nga mangali va hlamuserile kambe ke namuntlha hi la ku vutisa va xinuna hi hafu ku bela awara yan'we ku hikokwalaho ka yini n'wina va xinuna hi ku hi n'wina vo minkarhi yo tala mi vonaka ku mi ri vanhu lava va nga ku madzolonga lawa loko mi vona ku ri na xiphiqo mi nga vulavuli hi xona ku tlula ku endla madzolonga i ncini xi fikisa ku madzolongeni hi ku ya hi n'wini hi ku vona ka n'wina hi ku anakeni vo tala va loko va nghene madzolongeni lama va tlhe va ti dlaya sweswo swa ku taniya se hi ta twa n'wina hi hafu ku bela awara yan'we nhlekani lowu wa Xikwembu kambe ya hi amukeleni lowu mingiseni nhlekani Khalanga minjhani hi pfukile hi nga vona pa hi pfukile Khalanga na ku hlamula kaya ku tiko ra hina ri nga herini hi tiko ra hina kumbe njhani mara before ni nghena ka leyo ni ri ni ku nyoka yi dlayiwa kusuka nhlokweni leswi swi humelelaku laha aka deputy president wa hina vo Xikhaluta lexi xi nga endlekaku lexi ni xi vonaku mehe xi endlekaku lana i mhakeni ya ku loko himpela sweswi hi swi vulaku nge ku bole kusuka le nhlokweni leyi nhloko leyi yi fanele yi lunghisiwa laha va nge le hansi hinkwavo va ha ri kuteni so deputy president a ni voni swi fambelana na ti-elections ta lembe leri taku ni vona va Xikhaluta swo tala swa ha tata Khalanga so ni huma ka leyo ni nghena ka leyi ya vanhu lava va nga va nghozi va nge vele eSwaziland loko America yi za yi teka decision yaleyo ya ku yi tisa vanhu va nghozi eSwaziland va swi tiva ku loko va ri Swaziland Eswatini sorry Eswatini va swi tiva ku un'wana na un'wana a nge le kusuhani na South Africa i le South Africa loko mo tsundzuka tin'hweti ndzhaku ku ze ku ta van'wani va huma na ku America va ta na NGO America va nga nghena hi Beitbridge loko ri ku ma tsundzuka va 21 vanhu va lava ni shome ano va na tinhlolo ano va ni mixoko ve le ka mission wo karhi sweswiwani South Africa ya swi tivi na ku vanhu lava va nga va ri kwini va hangalakini va ndla sweswi va nga tela swona vhele so South Africa ni vona ya ha ri ka xiyimo xa kahle ya ku hi nga ti lunghisa ku laveka ntsena ku va ti-politicians ta hina hinkwato ti va ti ri na xivono xin'we hi South Africa mara leswi ni swi vonaku mehe i ku ti-politicians ta hina
va kokelana hi swilo leswi ku ri ku a swi fanele swi benefita hina un'wana a nga swi lavi ku swi hi benefita un'wana wa swi lavi ku swi hi benefita loko ti-politicians leti hinkwato a to va na xivono xin'we xa ku we are doing this hi endla leswiwani mhaka ku hi lava ku vona South Africa yi tshunxekile hi lava ku vona South Africa yi fana na America a swi ta koteka ku olova hi marito man'wani mi vula ku yini mi vula ku van'wana tipolotiki lava nga koho sweswi hi mavandla hi ku hambanahambana ka wona a va hi rhandzi ku fika kwalano hi yo mhaka hi ri ka xiyimo lexi ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku loko mo languta sweswiwani a ni ma swi vona ku mi vulavula hi timhaka ta ku van'wana tipolotiki a va fanele va na xikongomelo xin'we xa ku vona ku humelela ka tiko ra Afrika-Dzonga ku fana na leswi Donald Trump hambiloko ku nga va ku ri na ti-agenda tin'wana leti nga tumbetiwa kambe laha hi ku n'wi languta kunene n'wi twa ku i vilelela ku xin'wana na xin'wana xi va xa Amerika ngopfu sweswo bile khalanga bilo ba henhla ka nhloko mhaka yikulu South Africa a ni voni ku swilo leswi hi swi rilelaka hi kha hi ri na South Africa swa hindza 5 i mitirho i mati i service delivery leswinharhu leswi mina swi vonaka swi nga le ekusuhani na vun'winyi bya tiko ku sweswi hi swi tiva ku tiko leri i ra hina hi ku ongeta swa ha tiveki hi ku loko i ze i kota ku i nga biwa hi mpama hi munhu wo a nga nghena la tikweni leri na phepha ri hava ma swi vona ku a ha ri na vun'winyi bya tiko ma swi vona so South Africa yi nida ku va hi sala va tipolitiki va veka ti-differences ta vona va veka ku i zonda mani va lunghisa constitution ku yi ta kota ku suta hina vini va tiko hayi ku South Africa is for everyone who live in it munhu wa nghena a nga ri nawini u ka fika laha se hi ka yena swi nga pfuki swi ve right na n'wina khalanga kumbe mina a ndyangwini wa mina swi fanele ku ntanghu ku ri lambe ku nge ti munhu lo ta hi ku vhaka laha a ni byela ku i mhaka ku sweke huku mhani tihuku ku dyiwa la nyama ya homu a ta aka mina so hi swona leswi swi endlaku ku swi endlaka hi swi tive ku hi lava mara number 1 khalanga loko South Africa leyi ya hina leyiwani vo kota ku cinca constitution yi suta vini va tiko hi va na president yo fana na Donald Trump ndlela leyiwani misa luya Donald Trump ni rhandza leswi mi heta ku swi vula sweswiwani khalanga i le ku lweni na vanhu hinkwavo a nga na mhaka ku mani i ri yini mara i lava what is best leswi nga kahle for vaakatiko va America vanhu lava hinkwavo va rilaka hi America i mhakeni ya ku va lava ku tsonga swo karhi leswi va swi tsonga kumbe va lava ku benefita ku karhi loko va benefita ka America so a nga ha swi lavi ku vanhu va benefit leswiya aka America i lava se swi controleka i leadership yin'wani a swi bohi ku rhandza hi vanhu a swi bohi ku mi khalanga n'wi mi ri kwalani mi fanele mi tshama mi kha mi rhandza no mo za mi rhandza hi vanhu swi tiveni ku swi nga va kona leswi mi swi endlaku swa kahle mara ku na lava va benefitaku ngopfu hi mhaka ku mi endla swilo swa swona ene ku na lava va nga benefiteki hi mhaka ku ni endla swa kahle se hi vo va nga ta twala va kha va ku hayi khalanga wa karata khalanga endla leswiya khalanga a nga endli leswi sweswo ntiyiso walowo so problem ya ti-politicians va lava ku va lava ku vulavula leswi vanhu va lava ku swi twa a va lava ku endla leswi vanhu va swi lavaka hi swo fika swi dlaya tiko ra hina mara a ni swi lahla thawula South Africa ya ha ri kahle ku ya lunghiseka ni nge pfuki ni ku hambi no va na vana vanharhu mune a kwala kaya n'wana dzaha tinyawupe n'wana ndla yini vana lava i vana va mina ni nga swi kota ku va lunghisa ni tshemba sweswo ku tiko leri a ri si huma ndleleni ri ta lunghiseka na metwelo papa ntsena hi lava vanhu lava nga tiyimisela ti-politicians lava nga tiyimisela loko ri ku constitution yi ri ti-political party a ti vi tinharhu la tikweni so be it a swi vitani na metweni inkomu khalanga inkombo ta mina cancer sweswo mingisero mukela lona FM i tlhelo rero ri nga ta tsundzuka mingisero mina ku masiku na minkarhi hi tshama hi kha hi ku byela na sweswi ha ta ku tsundzuxa leswaku nongonoko lowu hi amukela mavonelo hi ku ya ku hambanahambana ka wo ma vo maka ko
amukela mavonelo kambe ke Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. sweswo mi yisera Munghana Lonene FM minongonoko ya Afrika wa vulavula i awara yan'we ehenhla ka nhloko na le ka Mzilela Switani i awara yan'we kumbe ni vange misava na tatana Hlulani Funwell Magayisa Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsa na le Makaunyane hi na wena hi 95.6 FM. Munghana Lonene FM makombandlela. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Nize ni rhungiwe botphete nenge loko mi accident kwala N1 ni swa la Mkopani va rile ku ni fourth tracker or inspector xi le Mkopani ni rhungiwa ni lo life ni nga temetwa ngedla nchumo pende ni nga tshama ni twa la nize ni ngjola va tshika mina botphete like a ni ri na medical aid nize ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopani 2009 nize ni swa kwala medical clinic kwala Polokwane ni ka ta pfuneka no ze ni ngjola va tshika semiri ku vava loko mi nga kutwa a mi si tshama mi kutwa hela ni tshama ni kutwa na wa accident olwela ni kumila u antswa ni mi a lela ku ni hetisa damani ni mi twini thank you pero la ku ni hetisa damani Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram Eka 065 744 3911. Sweswi. Botpet minjhana vangiseri hi nga bale khoma leyi hi ba swihlahla tshika mpfundla Botpet tatana Mandela tiko va ri xaviseni Botpet mi nge vuli ku ri un'wana a ngheni ku rhandza hi xilo xin'we laha tikweni Botpet xikombiso ni nga vutswana madimanda ku ri loko mi teka mutswana mi fanele mi endleliwa pasi after 5 years mi fanele mi endleliwa pasi mi va maakatiko wa vutswana sis va nga mi khoma va hehla hi nandzu wo lava ku xenga tiko kumbe hi ku lava ku spaya tiko Botpet tatana Mandela va ri xaviseni tiko leri swa ha tiveki ku i mandlo ya Botpet mazamazama u nga nyika mazamazama bail Botpet tema xixiya xikolo because that is a treason crimes against the country Botpet swi tele ngo leswi hi nga ta swi vula Botpet mo hi nga heti karhi ahe Botpet ka leswi vuliwaku hi holobye Ronald Lamola hi ku ya hi mina ni twa swi nga twali a swi khomani ni vula leswi hi mhaka ya ku na swigevenga swo tala laha tikweni swo chavisa lava va nga ri ku na maphepha va nga tivekiki na ku va huma kwihi va kona kwala tikweni mara a va na probleme na vona va tlhela va vula ku a va ngheni mahala futhi van'wani va varhangeri va tiphati so lavaya a ni voni nghozi ya vona ku vana lomu va yaka kona va tiveka na mavito ma vona va tiveka na lomu va humaka kona so loko a va ri na problem na swigevenga a va ta rhanga va dilana na swigevenga leswi nga koho kwala tikweni swi tivekaka mavito va tlhela va tirhana na swigevenga leswi nga koho laha tikweni leswi nga tivekiki va tlherisa swona ku sungula Hlikani Khalanga na Ncindane ka Afrika wa vulavula na Francis Kuna kwala Makaunyana la ku ta nghena ka leyi ya vanhu va le matikweni ya Afrika lava nga kona na Afrika-Dzonga ku ri swi languteka onge Afrika-Dzonga ya tsandzeka ku tiyimela ni vona nga ku mfumo wa hina loko wo tikisa xiandla ka vanhu lava taka hi le matikweni ya Zimbabwe, Mozambique, Nigeria un'wana na un'wana a chekiwa bodarini vo tala va nghena hi mahala njhe mhaka freedom van'wani va nghena ku rhandza se a ni vona nga ku solution i ku a va mfumo wa hina wu cinci maendlelo haleni ka corruption maphorisa va nga tekeli ticocu
va kota ku va va nghena hi nawu va lunghisa lava kalaka va nga na ti-passport va nghena hi ti-passport inkomu swinene. Inkomu Bothpret na muhumelerisi Ncindani. Mhaka ta South Africa hlayisekanga loko vanhu lava va ta va cukumete kona leswatini va ta va cukumeta kokwa leswatini va swi tiva ku ri hi na tiko ra South Africa hi amukela munhu un'wana na un'wana hi herini hi mhaka yini hi mhaka ku vanhu va South Africa a hi na mhaka hi le ku voteleni ka vanhu lava vo ka va nga ri na mhaka na hina hi swo swi hi endlaku hi fika ka swiyimo leswi vanhu vo tala va ha voteli future va votela mudende loko ri kana hi votela ku ri avuton'wini hi ta lava ku fika laha hi lava ku vo tiko ra hina ri ri so a hi ta wisa ku vota leswi hi swi votaku hi votela party liya ya swilo swa green na yellow hi wisa ku votela mudende hikuva vanhu vo tala ku voteriwa mudende ka ha voteliwi ku ri hi ya kwini na vutomi leswo swi nga ku hi dlayeni la tikweni a ritsi hi yo ti endla 28 years hinkwayo kha hi vote 30 years hinkwayo kha hi votela party yin'we hi yo ti endla a hi twaneni lava va swi va khumbaka kambe mavonelo ya n'wina tanihi vayingiseri a hi nghenehelo hina tanihi hi vahaxi kumbe xitichi hi ndlela hiyo yeleyo hi la ku bula na nkulukumba Crispin Perry kusuka ka ndzawulo liya hi twa ku vo va ri yini tanihi ndzawulo leyi langutanaka timhaka ta vudyelwani bya matiko mambe hikokwalaho ka yini va hundzise xilemukiso ka tiko ra le Eswatini va kha va vona yini i ncini xi va fikisa kwalano hi yo mhaka hina minkarhi hinkwayo hi ta kona la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi amukeleni nkulukumba Crispin Perry hi bula na vona Perry nhlekani mahaxi mi ta vulavula loko mi humesa hungu hina hi ta ka n'wina hi la ku twa hikokwalaho ka yini mi ri Eswatini mi ri yini ka vona hi komba ku vilela swa ku va teka swiboxo swa le America lawa swiboxo leswi a swa ha laveki hala America va tisa la Eswatini ende swi languteka nga ku va tiyimisele ku accepta 150 wa swiboxo leswi and loko hi languta swiboxo swa dangerous hi ndlela yin'wanyana leswaku ni ti-country lava humaka la matiko lava humaka swiboxo leswi vatiko lava va ti hava va lavi swo va tlhelela ka lava vuyaka kona so hi swi languta leswaku loko Eswatini va amukela vanhu va so and va ri tlhelo ka hi ndlela leyi ku na xilungu ti-national security implication swi vula swa ku hi lava ku twisisa kahle ka Eswatini swa ku va na yo capacity na ya ku va khomelela vanhu na swa ku va nga hundzeli haleni kahle eSouth Africa so hi lemuka sweswo mahaxi and hi vulavule na vaaki va le Eswatini government ya le Eswatini swa ku va tiyimiseleni agreement va yi vona njhani vo swa ku i ta helela kwini loko va kha va fikisiwa a Swatini ku ndeka yini va fika va hoxiwa a tijele ta le Swatini kumbe va sikiwa va vaakatiko va le Swatini ku ndeka yini hi leswi laha ku twisisaka swo mahaxi hi leswi nga komba ku vilela na vanhu va le Eswatini swa ku hi kombela ku twisisa ku va yisa lava mi va tisaka ku ta endla ka layini hi vo kahle mhaka swa ku hi le na kusuhani ngopfu hina na Eswatini anything can happen and vanhu lava nga tikuma va ri kwala tikweni ra hina ku ve leswiwani Phiri a ko va ku pfumela tani hi tiko kumbe tani hi mfumo wa Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo hi ku angarhela ku a mi swi koti ku sirhelela tiko ra n'wina se ma swi tiva ku loko vo tshika va ri le loko lava le Swatini na vo tsandzeka ku sirhelela tiko ra vo hayi hi nga hlangana na vona Bushu a Giyani ne le kwihi sweswo he was not a complaint he was a concern hi mhaka swa ku hi la ku sirhelela tiko ra hina se a ni mase swa ku hi na SADC agreement ni vanhu va le SADC swa ku u nga nghena huma South Africa after 90 days hi kola ku nghena ko immigration lo swa ku laveka ti-visa na tiyini so within that 90 days ku na free movement so that is the reason why hi languta swa ku mhaka leya smocha leswi if there's no capacity swa ku va khomiwa hala Swatini hi la swa va nghena hi leswi vula swa ku
ku na xilungu immigration implications na eSwatini. So hi langute hi tiso rero swa ku hi ta sirhela vaaki va South Africa swa ku loko hi languta hala eSwatini, what do we do swa ku sirhela vaaki va le South Africa? se leswi va nga va teka kolomo ya ka 150 ku ta ka ku endleka yini kusukisela sweswi ku fika kumbe kusukisela sweswi tanihi sweswi mi nga humesa xitatimende tanihi ndzawulo mi ta mi endla yini ku ya mahlweni? Swi boha swa ku high commissioner ya le eSwatini hi vitile vulavula na vona va ta rhumela message eka government ya le Eswatini, foreign affairs ni ti-authority ta hala eSwatini va ta vuya na Eswatini swa ku plan leyi ya vo i yini kahle kahle ni vanhu va so, how are they going to contain them, and then ita qhubeka hi burisana ku na laha swi ta fika ko swa ku South Africa fanele teka decision swa ku ita sirhela vaaki va yona njhani hi mhaka ya swa swiboho leswi le Eswatini. And nako muhashi, we must say swa ku we do respect the right of Eswatini to engage in bilateral agreements with the country of their choice. Hila na ku vutisa so I really saw swa ku ta va byela what not to do and what to do, but na hi fanele sirhela vaaki va hina. Ako ana hala ku vutisa sweswo a swi ngo to languteka onge ti se hayi va Crispin Perry na Afrika-Dzonga ya vo se va la ku nghenelela ka timhaka ta le Eswatini na a hi la ku nghenelela, but nako hi fanele hi tisirhela na hi loko hi vona swa ku nga ku lani ku ta va na nkinga. kambe loko va makhelwani va kha va tisa swigevenga mi ya byela va makhelwani ku mi nga tisi swigevenga kumbe n'we mi sirhelela mindhaku ku va na vuhlayiseki aka muti wa n'wina Perry? Hi fanele hi burisana swa ku loko mi tisa va yisa va so mi ku endlaka la yini, mi ta va hoxa kwini vala fanele hi tisa swa ku plan ya vo yini before swa ku na hi ta sirhela vaaki va le South Africa. Se diplomacy tirha tani muhashi, fanele hi vulavula topic ta ku tika na ti-neighbor ta hina na makhelwani wa hina swa ku na ku fence ya n'we a yi khomi kahle la kombela mi yi tiyisa nyana. a hetiseleni hi mhaka leyi kumbexani yi nga ri ku yona leyi hi vulavulaka hi yona, mhaka leyi ya ti-tariffs ti le ku tshuneleni hi fika kwihi na mi tsundzuka ku hi mvhulu a mi kha mi nyika xiviko hi ringete ku mi lava hi nga mi kumi Perry, kambe leswi hi nga mi kuma kumbexani mi ngovi mi hi hlevela nyana katsongo mi fika kwihi namuntlha ku ri ravumune ku titani ti-tariffs letiya ti tikomba ti kha ti sungula munduku loko ni nga hoxisi? Yeah, no, the engagements are Quebec at strategic levels. Mara we vula leswaku as well as South Africa banga bi tapini panic ngopfu, va nga vi na ku chava kumbe va nga chuhi ngopfu. There are measures in place to ensure that his company that will be most affected, and a press conference leyi nga endla hi Msumbuluko I addressa mhaka yeleyo. So the engagements ta qhubeka, and kambe vaaki va nga hleketi leswaku ti-tariffs swi vula leswaku ti-product ta hina ti nge fiki America, ti ta fika, but implication ya kona hileswaku let's say ku ri masaka ya orange, it will cost vanhu va le America more swa ku va xava masaka lawa orange, but ti-product ta hina ti ta fika eAmerica. Nonetheless, we will continue to trade, and the implications that it tariff at the end of the day, it takes America more than anything. Nemetweli Perry, kheseli swinene nkarhi wa n'wina, hlayisekani, hi ta twa ku yi famba njhani leyi la Swatini loko nkarhi wu ka wu famba. Inkomo Crispin Perry va vulavulela ndzawulo liya timhaka ta vudyelwani bya matiko loko kha ku langutiwa ka timhaka ta xiviko lexi kombisaka leswaku eSwatini ri ta amukela kolomeka ku tlula 150 wa vabohiwa lava sukaka eAmerika lava va nga na milandzu van'we ku vuriwaka leswaku kumbe va na milandzu yo chavisa swinene leyi hetelelaka yi tisa nxungeto na le ka ntshamiseko wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Ku na vurhumiwa lebyi lavaka ya twisisa kusuka le ka the kingdom of Eswatini hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo lexi. Lava swi tivaka tipolitiki ta Afrika i Professor Themba Sono. A hi tweni ku va ri yini ndaka leswi.
palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Iyo mhaka hi kha hi amukela Professor Themba Sono hi la ku bula na vona timhaka letiwani ta le Eswatini onge ta hi le Eswatini ntsena kambe kahle hi fike njhani la Prof nhlekani mi amukela ka Munghana Lonene FM. Anhlekani mshawuta hinkwenu. Akhensa swinene na hina Prof. Afrika-Dzonga va chuhile kumbe va chuhangi kambe Afrika-Dzonga va kombisa ku vilela hi loko ku ri na swivochwa leswi swi nge le ku yena tikweni ra le Eswatini swa ku tlula kolomo ya ka 150 va nge ri hayi onge swi nga tisa nxungeto eka ntshamiseko wa tiko ra Afrika-Dzonga na timhaka ta makungu ya tiko ku lwisana na vugevenga. Xivutiso lexi ni nga sungula ku hi xo ka n'wina Prof i ku kahle hi fike njhani ka xiyimo lexi xa ku swivochwa swi suka ka matiko man'wana swi ya ka man'wana. Efike la hikuva mavona Britain hi yo sungula yi nga eri n'wina swibocha swo huma avo Afghanistan na vo Pakistan na vo Syria a hi swi rhumeleni a Rwanda i va manjhenzi khoto ta le Rwanda leri ta le Britain ti ala ku mi nga swi rhumeli kwalaho manje va America va lemuka ku ri leswi Rwanda a yi pfumerile ku ri swibocha swa le leswi nga le Britain swi swa kona na hina hi ringeteni hi swa kona no i va vulavula na Rwanda yi pfumela that's why sweswi manjeni ku ri na swibocha swo about 260 lava huma ku America la fanele ku ri va ya a Rwanda manje loko Trump a lemukele ku ri tindhawu ta Africa ta tirheka so i va ku na hina swibochwa leswi nga swi laveku swo huma vo Venezuela vo Nicaragua kumbe Central America and a hi swi rhumeleni Eswatini hi ta va nyika timali hikuva na Rwanda na wona a yi nyikiwile timali to fika 240 million pounds hi Britain so manje Trump a ku no leswi Rwanda yi nga pfumela na DRC ku ri va veka matlhari ehansi so ka tirheka a Rwanda na le DRC ku ta tirheka so ka Afrika ka tirheka so hi ta rhumela vanhu va hina lava nga va rhandzaka ka Afrika so a hi sunguleni hi Eswatini ke manje ku ta va na Rwanda ke ku ta va na DRC ke ku ta vona na mundzuku ku ta va na vo Angola hi leswi nga endleka. Se Prof hikokwalaho ka hina Afrika-Dzonga yi fanele yi vilela a ni tiko rin'wana na rin'wana tiko ra rona swi ri na milawu ya rona ri na sovereignty ya rona ri na mindzilikano ya rona Afrika-Dzonga yi nghena kwihi? Afrika-Dzonga yi na ntiyiso yi vulavuriso swimbirhi yi tseri xo sungula ha pfumela ku ri Eswatini hi tiko leri ri kota ku tifuma ri nga endla leswi swi rhandzaka kambe hina na Afrika-Dzonga hi na xilo xin'we lexi hluphaka ti-borders ta hina ti pfulekile swigevenga swi ta kota ku tsutsuma kusuka Afrika-Dzonga swi ya Eswatini swi suka Eswatini swi ta Afrika-Dzonga so hina sweswo a hi swi pfumeli xa vumbirhi ka ku ku na ma-undocumented immigrants lava nga la Afrika-Dzonga va tele van'wana va nghena hi Mozambique van'wana va nghena hi Zimbabwe van'wana va nghena hi Eswatini so manje swi ta tikisela mfumo wa Afrika-Dzonga ku ri ti-borders ta wona hi veka maphorisa kun'wana na kun'wana la swo tikela so Afrika-Dzonga xivilelo xa yona xi na nkoka hikuva vanhu va kombeta ku ri ku endleka yini kambe lexi Afrika-Dzonga na SADC va tsandzekaka hi kona na AU yi tsandzeka hi kona a va fanele ku va va vekile nawu wun'we va ku a hi swi rhandzi a hi swi tsakeli leswi matiko a le Europe kumbe matiko ya America a tisa vanhu lava va nga va laveki la Afrika la Afrika hikuva ni SADC na continue ya Afrika nga vi dumping ground a fanele ku va yimile kwalaho kambe ko va Afrika-Dzonga yona yi vilelaku nga endli tani hikuva ni ta hlupha hina se a hi 1652 yi ngo vuya hi tlhelo rin'wana hi ku swi vula ku vanhu lavawani va ta tshama laha ku fika rini Prof hi ku ta fika la se va nga ta ku se loko ka ndzhaka malembe yo tala va ku wena hi we mani va ku hi meliwa wa ka Sono ni nga tisiwa ni ri xivochwa hi 2025 a hi swona hi swona sweswo vona va na mhaka na swona sweswo vo Africa
dzonga hi dumping ground va vona a ni ri Trump u tirhi loko a ta xitulweni a ku mina ni ta tirhisa transaction ta tirhisa timali ku ri na vanhu lava nyangatsaka ni ta va xava lavo ka va nga nyangatsaki ni ta va tsona mali va vona a nga va yisanga a Lesotho hikuva no se a endlile tariffs ta le henhla ngopfu a Lesotho u endlile matiko lawa a tivaka ku ri no va ta pfumela va nga ali matiko o fana na vo Kenya hikuva na wona loko Kenya sweswi ku hina ha pfumela na leswi America yi swi endlaka swa kombeta ku ri va langutile ku ri Afrika-Dzonga a hi continent leyi nga na nkoka hi ngono endla swilo leswi swi rhandzaka and vantima Afrika-Dzonga va ta pfumela sweswo se ku fane ku endleka yini la prof Afrika-Dzonga yi fane yi endla yi fane ya gungulela eSwatini kumbe kule ka SADC kumbe yo fane yi tiyisa mindilikano ya yona leyi nga yi tsandza ku sukusela khale ku yi tiyisa loko a hi ri na varhangeli vo tivekana a va ta fane ku ri va endla resolution hi ku hatlisa a va ya Addis Ababa va ku hi vona matiko ya Europe hi vona America va rhumela vanhu va le handle lava va nga pfumeli ku ri va tshama matiko na vona swibocho na swin'wana va swigevenga va swi rhumela so Africa yi hundzisiwa dumping ground so a hi pfumeli hina hi nga African Union kumbe hina hi nga SADC ku ri a hi swi lavile a hi swi rhandzi leswi va tlherisa vanhu va vona kambe va nga va tlherisi hikuva mali yi xava vanhu ngopfu ende a yi xavi swigevenga swa le Afrika-Dzonga ntsena yi xava na varhangeli va Africa va le SADC na le African Union leswi karhi hi swi vonaka hi one hayi eSwatini ntsena hayi Rwanda ntsena hayi Kenya ntsena na South Sudan Trump se tirhi ni ya ku va rhumeleni kwale ka South Sudan ku tina n'wini vanhu lava loko va rhumeriwa ku ndleka yini va fika va tshama khotsweni kumbe vo rhumeriwa kumbe va kumeleni switandi Britain yi liya aka lexi va xi vitanaku Freedom Hostel a Kigali a Rwanda yi leyikulu ngopfu akili tekeli timiliyoni to tala ngopfu kambe sweswi a yi na munhu hikuva ni tikhoto ta le Britain ti areli ku ri va rhumeriwa a Uganda so ya tshamile kwala so Trump ke vanhu lava 250 lava ku va rhumela a Rwanda va tshama ka hostel ya yaleyo a yi tivi ku ri na manjeni va ta tshama kwihi kambe Rwanda yona tile manani n'wana wa Rwanda a vulavula ku ri loko va tile la hi ta va nyika mintirho hi vova manjeni va nga ta pfuna va ikhonomi ya hina and so on and na America na yona yi ta rhumela timali a Rwanda ku ri hi pfuna vanhu lava ku ri va kota ku endla mabindzu ya vona swibocha impela swibocha so Africa hi ndhawu leyi yi nga na vubocha lebyikulu ngopfu hi ndhawu leyi vugevenga byi ka ku nga heli so a va na mhaka na sweswo a ni ri va karhi va yiva na the precious metals ta le DRC ta le North Kivu ta le vo Katanga so a va na mhaka na ku ri Africa yi endla ma vona hi leswi ni dzumbaka ni holova na ANC ni ku n'wina vanhu va ANC ni nga endli mfumo wo bola la Afrika-Dzonga hikuva mi ta wisa valungu futhi va ta tlhela va ta pfumala hi ya hundzuka a new colonial state ku fana na leswi vo Kenya va hundzuka ka swona vo Rwanda va hundzuka ka swona na vo eSwatini va ta hundzuka va va tani so manjeni colonialism ya ta vuya a continent ya Afrika mundzuku a hi tseleni prof a ni tivi kumbexani mina xihlamulo kumbe mihava loko mi ri hava hayi a swi na mhaka va ku yi vona King Mswati i khale va nga se vona ka helo vona King Mswati i khale va nga se vona ka helo no King Mswati nga na mhaka ani ma China va le Taiwan va n'wi nyika timali so a ku na nchumu lexi endlekaka ku tsakile yena and manje sweswi ma America va ta na vo va ta nyika timali so manje Taiwan na America hi vona manje lavo va nga ta khoma eSwatini eSwatini a yi khomile hi tiko ra Taiwan sweswi manjeni Taiwan yi va ni tirhisana na America hi yona America
va nga ta tisa eSwatini. So na lavo va udemo lava hleketa ku ri no va ta susa Mswati a xitulwini va nga ka va nga susi va CIA na yona i se inghenile i seketerile hosi ya le eSwatini. Nemikhenzeli prof nhlekani lowunene enkomo Professor Themba Sono lava hi bula na vona vavanuna hikokwalaho ka yini loko mi ri na swiphiqo swi fane swi hela hi madzolonga mi tsandza hi yini ku swi ololoxa swi nga fikangi madzolongeni andaka la ku hlula ni fanele magayisa hi byele ku mahungu ya misava awara yambirhi ya fambisa ku yini ukayelele eka Afrika wa vulavula kumbe loko xiyimo xi te tani a ku na susumeto wun'wana wu ndlaku ku ze swi fika la MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalano a swo va ku hlweleni Khalanga i right i ku hlwela kambe na van'wani vanhu lava nga kwala ndle ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka Khalanga swi nga fanelangi swi ya kona se vanhu va ka hina hi ku pfa va swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kuma ku sayiniwini a sayinisa na vanhu amutini swi famba mara swi hinde hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wana se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma ku a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni hi vulavulaka mara everything vitrero mi nga ri tirhisa mi ri kuma kwini pepejerini Khalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana ha harisa tihomu Khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti tlhelele hala swi vula ku pepejela sweswo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Khensile Hlulani fanele magayisa na nhlokomhaka timhangu ya misava ora yambirhi ta twa ku tirhini kambe ke va African National Congress va kha va ya mahlweni ma hlamusela leswi swi nga boriwa ku nga va leswi swi nga kumeka eka mbulo wa vona wa nhlengeletano leyi va ri na yona ya ku hela loko ka vhiki ya NEC hi ndlela yona hi ta ringeta ku va lava hi ta twa ku va kume yini hi ta kota ku twa ku swi va yisa kwihi na ku loko va vulavula hi mhaka ta ku va ta languta hi vuntshwa timhaka ta ku anamisa GNU va kha va lava ku fikelela yini swin'wana swa leswi hi nga ta ringeta ku lava ku ta swi fikelela ku lava ku ta va vutisa swoleswo kambe ke na vona ni nkarhi lowu ni lava ku ta nyika va xinuna ni lava ku vulavula na vavanuna tanihi sweswo ni nga mi tshembisa ku ni ta mi nyika nkarhi wa ku hi bula tanihi vavanuna ku hikokwalaho ka yini hi nga swi koti ku ololoxa timhaka ti helela ka hina tanihi vavanuna timhaka ti fanele ti helela ka hina ti helela ka ku va hi vulavurisana hikokwalaho ka yini ti fanele ti fika madzolongeni hi ndlela yeleyo hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ku dodombana hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ku dlayana hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ngopfu loko i kha hi langutaka ku timhaka ta ku madzolonga yo tala lama tala ku va koho exikarhi ka vaxinuna na vaxisati ku tala ku va vanhu lava va nga sungula va byelana ku va rhandzana se loko ve ku hi vo va lava nga sungula va byelana ku va rhandzana hikokwalaho ka yini se swi fanele swi fika kwalano hikokwalaho ka yini loko ku ri na xiphiqo xi nga ololoxiwi hi ku lavula mi vulavula mi ku hi na xiphiqo la xiphiqo xa hina hi lexi na lexi na lexiya hikokwalaho ka yini a hi mi tumisela mina 086 000 2543 086 000 2543 ta kombela hi hatla hi nghena mhakeni ku endla leswaku ta nghenisa vaxinuna vo tala lava hi nga ta vulavula na vona hi twa ku va angula va ku yini wo sungula hi loyi nhlekani Khalanga papa hello papa aye mpfukeni hi pfukeni minjhani na mi mpfukeni vavanuna va xiza va ha ri kona vavanuna va xize a va ha ri kona Khalanga ku ri n'wanuna a kota ku ri loko ku na madzolonga ya le mutini a tshama a vita lavakulukumba ku tengiwa mhaka i va na ku i tsemiwa hi le xikarhi ku ri loyiwana yima so loyiwa yima so sweswiwa swa ha ri kona munhu a twa mutini wa yena nga ri n'wansati a nga n'wi twisisi or vana va ye ku ri
o tirhisa mabanga endla madzolonga endla yini vavanuna va xidzi va fambile Buthalanga. kambe hambi ku ri na vavanuna va xibidzi va fambile na vo vavanuna lavan'wana va nghena njhani ka muti wa un'wana, va nghena njhani ka munhu wa un'wana, va nghena njhani ka hi ku loko mo ze mi vona ku ri na swiphiqo amadzolongeni ka vanhu vambirhi lava kumbexana va ngete va tshami va rhandzana, ku na un'wana u nga gangisa n'wansati wa un'wana, a hi swona i lava i fike njhani hikuva vavasati va tele. Khalanga ni ku twa kahle Khalanga, mara swi endla hi ku ri vanhu lavo va hina lavawani matikhomele na ku hlonipha muti wun'wana wa n'wanuna a swa ha ri kona ene munhu swi ye kwihi i nghenele nala vavanuna nala u tshamile laha nga tshama u ti endlela ku rhandza ene munhu sweswiwa a nga ha twisisi ku ri loko ni ba tihomu ti ya teka n'wansati nala i mani i mbalini nala i mbale vavanuna hayi mani u n'wi tivi munhu yaloye n'wi bye i le tlhelo rihi hikokwalaho ka yini mi ku ku na nala mi chava vutihlamuleri mi ri ku na nala wa kho i mani nala ni ri vutikhomi bya swa ku ri munhu a titwa ku ri loko ni kwatile ni tshama ni nwa mati lawa ma ta ehlisa leswi swi ni endlaka ku ri ni va ni tele moyeni ne a hi swi koti ku ri na mi ni fika nkarhi wun'wani ti vutisa ku ri ni swi kota njhani ku ri le mutini loko ku ri va ni phuthunyini ni fambela le kule ni vuya loko ni vuya ni ta tlanga na swihlangi hi tsaka hi hetele hi nghena le kamurini hi vulavula na mhana wa ku hlekiwa laha hi la handle laniwa a swi koteki a va swi koti vanhu lava yo tshamela ku sweswiwani rin'wana loko la u ta landzisa ntombi ni ganga u ta twa ku ri vavanuna a ka ha ri na n'wana vavasati va vulavula tani swa tika muti leswiwa utsini Khalanga inko 0860002543 ndaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba njale ku haxela thwi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula a hi tweneni vavanuna a hi buleni mina ni ri lava ku tiva hikokwalaho ka yini loko mi tshika mi hlangana mintlhontlho leyi khumbaku swa timhaka ta ngopfungopfu ka timhaka ta ku va swi khumba murhandzani kumbe loyi mi tsakaku na yena, swi khumba rirhandzu, swi khumba muti wa n'wina, xitshunxo i madzolonga. Mi tsandza hi yini ku vulavula ve ri n'wanuna vavanuna xidzi ka ri hava i vamani vavanuna xidzi n'we mi ri yini i nhlekani muyingiseri mi njhani hlayisekile ngobona hi hlayisekile a hi mi tweneni n'wina mi ri yini xo sungula lexi mina ni swi vonaka i ku hina vavanuna swa hi tikela ku vulavula ende loko hi nga vulavuli hi tshama na swona nkarhi wo leha loko hi tshama na swona swi va swi kha swi andza la mbilwini la loko swi tshama na swona u tshama na swona siku leri u bulukaku a wa ha swi koti no ti lawula. So xa kahle i ku loko a ho kota ku va na xivindzi xa ku loko se swi sungula munhu tanihi vavanuna hi kota ku vulavula, ni vona nga ku hi xin'wana lexi nga hungutaka madzolonga. Hi amukela ku ri a hi tiyangi loko hi hlangana na swiyimo swo karhi. Loko hi hlangana na swiyimo u twa ku u tiyile u nga kota ku kota xiyimo xexo, kati a hi swona. Ku za ku fikelela xiyimo lexi xa ku a wa ha swi koti ku swi lawula, se u tikuma u endla swilo leswi u nga tiyimiselangiki. Kahle madzolonga a ho ma endla hi tiyimiserile. I ku va ku se swi va swi tele lera ro mbili yi tele ku tala, siku leri swi bulukaku swi onha swo tala. Hi leswi mina ni vonaka swona Mohaxi. Kambe hi tikeriwa ku vulavula hi fike njhani ka ku tikeriwa? A ni ngo vavanuna hina va nge a hi chavi nchumu, hina tinhloko ta miti, hina hi sungulaka swo sungula, la ka ku chava swi va swi ka swi tisa yini? Hi mavonelo ma mina xo sungula hi lexi, ni nga teka n'wina Bothek ni fika ni mi hlamusela ku na problem ya so andzhaku ni swi vona ku ri a mi ni teki serious. La mina ni nge le ka problem ya serious. Loko no vona ku a mi ni teki serious swi endla ku se swi ni tikela ku
ni ya ka munhu wa vumbirhi. Loko a wu kota sweswo a swi ta hi pfuna ko tala hikuva mavonelo ma vanhu vo hambanahambana ma kota ku munhu loko a ri na ku tikeriwa xilo xa yena xi tikuma xi vuya hansi moya wa wona wu ehenhla mara loko wo tshama na swona every day i investment u le ku investeni ka problem until yi ka xilo lexa xa ku a ya ha lawuleki a ni tshembi u kona n'wanuna a nga pfukaku a ti byela ku no la ku endla swo biha a ti yimisereli ku nga va na xin'wana lexi n'wi phuxaka hi yona problem kahle loko ho pfumela ku ri swa hi tsandza hi amukela hi kota ku pfuneka ni le ka ti-counselling loko za u ya ka counselling u ri n'wanuna u va u hindi stage swin'wana swo tala ngopfu ku za u pfumela ku ri ni aka kambe xivutiso i ku i ntiyiso ku nala wa n'wanuna i n'wanuna i ntiyiso walowo se hikokwalaho ka yini hi fanele hi vavalala hikokwalaho ka yini hi fanele hi ya twisa n'wanuna wun'wana kuloni ku vava ku ve van'wani ve ri a xi gobangi xi lo haxa a xi gobangi xi lo haxa na yona a mhembi mara loko u ta hi mihleketo yo a xi gobangi xi lo haxa kwalaho nga goba kona u vona ku ni byali mbewu yin'wana yikulukumba ngopfu swi hetelela swi tika ku a xi gobangi xi yo haxa loko u hleketa ku haleni ni nga yi byala leyi ni tirhisi hinkwaswo leswi a ni ri na swona hi yo problem leyi nga na yona loko o amukela a hi ta swi kota mara ku amukela a swi olovi a ni ta mutsa ku amukela mulayini kambe hi mhaka ku na van'wana vo tala la layinini a ni khenseli tlhelo ri mi nga ta na rona koti ya ku engeta makwavo thank you enkombo ta mina 0860 002543 a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhleka ayi bothete njhani buta mina hi pfukeni n'wana minjhani mina lexi a hi sunguriseni laha buta mina swi nge koteki ku mi yima la mi nga ta mi yime koho hi ku lanu mi nga ya mi ya yima kona se ko twala moya buta mina ku twala n'wini okay mo ni nghena ndini timariti eva ene iva lo khoma phela nkarhi wo leha va ku khoma fo a khoma sasi ya radio aku i la ta tito mokwavo mara okay yana ni mahlweni hi vavanuna a hi vulavuli a ni swi tivi ku swi endliwa hi tingana a hi vulavuli na mani hi xihina okay loko ni languta compared to vavasati loko ku va ku ri na timhaka emindyangwini vulavula loko mina na chomi ya mina ho va hi ri vambirhi hi nge vulavuli leti ti endlekaka ka chomi ya mina na leti ti endlekaka ka mina ni n'wi byeli mara mi kuma ku tinghamu ta hina vona va nga vulavula ku hayi mina loko mi ni vona ni teka masere papa va ka hina switengere so hina vavanuna mara a hi swi koti sweswo that's why mi kuma ku matshama na n'wanuna ku sukela nampundzu mi nwa byala mi hleka mi phakatata ku endliwa swilo hinkwaswo xaviwa tinyama ku dyiwa ivi loko se ri apela mi twa va ku i fika yayarhela ndyangu hinkwawo a kaya mara ku nga va na swikombiso swa ku munhu loyi i vavisekile amoyeni so ku ka hi nga vulavuli ka hina swi hi ndlela leyi ni ri n'wanuna ni nga swi kota ku loko no tshuka ni vona swin'wana swi ni sorisa ku nga ku muringani wa mina ingaku i hleka ku ze ku vonaka na maguva xalo loko a vulavula na mhisa wa so ivi ni languta loko ni swi suspecta ni nge n'wi vutisi ivi ni nduku hikuva n'wana wa vanhu a nga tivi nchumu a hleka na a ku na nchumu ni swi paketela siku ni twa ku swi nga ku swi too much swi trigger a na ha swi koti ku ni swi lawula swilo leswi sweswona swi lawula mina ni kuma ku ni endla swilo leswi nkarhi wun'wana na mina a ni nga swi tivi ku ni nga tshuka ni swi endla hi mhaka ku se ni paketele swi tala hikuva ni nga vulavuli ma swi vona swi nga va swi endliwa hi vavanuna va njhani lava nga ya va ya dya vuswa kumbe vo ka va nga dyangi vuswa ni la ku vona swin'wana swi endliwa hi vavanuna vo ka va nga dyangi vuswa mi fike njhani kwalano mi endle ku hi vulavisisi byebyo hi ku mi hase mi swi hlamula mani mi ndle kahle ngopfu mi nga ni vutisa mina ni un'wana wa lava nga dya vuswa so loko hi ri le ku dyeni ka vuswa le a hi dyondzisiwa matikhomelo ya xinuna hi tikhoma njhani loko hi ri vavanuna loko hi ta va na mindyangu vavasati hi va khoma njhani hi va hlonipha njhani swin'wana swa swilo leswi hi nga swi dyondzisiwa le so na xiviti lexiya xa ku va loko hi ri na timhaka hi kota ku va hi yima hi feyisana na timhaka hi va hi ri na xona vo tala lava hi nga dya vuswa leswi vulaka mi nge humesi loko i dye vuswa i nge humesi xibamu i dlaya n'wansati tlhi ti dlaya
mi nga hlangana na mina musi kwala SABC loko mu huma ni ka ni khome tiplastic ni ka ni endla shopping yin'wana mi kuma ku na ku heta ku kuma message wa ku a na ha ku lavi mara mi kuma ku ni ka zimi ni kuma ni ka ni FM teka se ni lava ku ni sweswo mi va na n'wina mi va mi nga n'wi lavi munhu wa kona se loko mi nga n'wi lavi mi nge fefe muteki hayi mhaka ya swona mhaka hi leswi loko swo fika kwalano i timhaka ta ku ta swi tiva ku na vanhu lava ni nga va tshemba ni nga ta ni tshama na vona hansi ni ku mina ni tikuma timhaka ta so ivi ni vonisana na vona va ta ni hlamusela ende mhaka ku va ni vulavurile hambiloko va nga ni nyiki swilo leswi ni nga ta swi endla kumbe va nga ni advice leswi ni nga ta swi teka ku va ni swi vulavurile swi hunguta mpingo a xifuveni xa mina na loko ni endla swilo ni endla hi pace ya kahle ku na ti lawula swona a swi ni lawuli na metro hi ku inkompo khenseli bota wa mina 0860002543 na ri teka riqingho rero hey ka tika man Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 aya amukela ndo mingi sere nhlekani hey khalanga we hi daza hi jamuka man hi ri vakhalabya hi tiveka hi vulavula hi politiki mo ni languta mhaka leyi hi ndlela leyi a ni kangeti mota leswi nge ku kangeta loko xinyanyani xi tlhela ku ya ritakini xi tlula xi nga yi ka rona mara xi za xi jaja ma xi phasiwa se ni phasiwile hi nhlokomhaka loko ni languta ka munghana lonene ne ku na nongonoko lowu ve nge hi gongomela ni kombela ku mi nga ni hleki na wu yingisela ivi ni tlula ni ya ka loyi wu kula viti loyi Quinton loyi ka dzudza vurongo mhaka leyi yi tshama yi khiyita ene na n'wina ma yi nghenisa ku vulavula va mhani mara mo ni mi byela leswaku khalanga ku na ku vulavulela ku va right kasi ku na ku vulavulela ku lulamisa timhaka mara loko i khiyila ku lulamisa timhaka ta lulama na loko ni languta madzolonga lawa madzolonga hi fashion mara sweswi hi mhaka ku ka tekiwa ti-statistics swa karhata swi tele ngopfu mara mo ni ya ka mhaka ya ku ri a ku ri na nhlokomhaka leyi Quinton a kha vulavula hi yona ku ri no loko wansati na wanuna va za va pfalana na tikamara kumbe va tlela ka tikamara to hambana hi loko swi te yini na ivi ni languta ku mhaka leyi onge a yi na ntlhari hi ku madzolonga lama endlekaka ku khalanga a ni ri ku languteni ka tlilasi ku yi endliwa hi vanhu vo ka va nga dyondangi loyi a nga chavi ku jele yi endliwa hi vanhu vo ka va nga hanyangi miehleketweni mara loko ni langutisa ku na ti-celebrities loko hi hlaya mahungu na ku langutisa swi humelela ku loko swi ri tani ke swi humelela kun'wana na kun'wana hi leswi mina ni swi vonisaka swona xivutiso lexi ni nge le ku vutiseni xona namuntlha xi ri xana hikokwalaho ka yini loko vanhu va ri na swiphiqo swi fanele swi za swi ya fika amadzolongeni hi laha hi nga koxa ku tsandza yini la hi lexi tsandzaka loko ku mi lava ku ni vhela ni swilongoloxa hi mina xo sungula media kumbe vanhu va swi teka ku vanhu vavanuna ni vulavulela vavanuna ku ri loko i ri na butsa swi vula ku i na nkoka ka n'wansati wun'wana na wun'wana hambi i wa xiyimo xa njhani se ku na transaction kwalaho ku ri a ni lavi ku dlawa hi ndlala number 1 number 2 hi ta ka timhaka ta ku vulavurisana mati va khalanga nhlokomhaka yaleyo ya ku vulavurisana mina ni vona se yi humi moya hi ku vanhu va swi tiva ku loko va ri na kwetlembetano na ku hambana hi marito lexi antswaka i ku tshama hansi mara leswi hoka hi nga swi teki hina vavanuna kumbe hi ringetile swi fika laha tibaku pfuriki xa vunharhu i ndhawu ya njhani leyi hanyaka ka yona leroro hi vona ingaku madzolonga ma kahle laha a ku na mukhalabye a ku na mukhegulu laha ka hina a ku na mfana vana va hina va le ku swendleni ni kokwani ni tatani na vana vakulukumba va le vukatini van'wani va makariwa van'wani va makana loko i tshama hansi i vulavula na vona na ha ta ka swivangelo ku ni ta kota ku gimeta ku nkarhi wutsongo loko ni languta swilo sweswo ni nga swi longoloxa hi ku swi tele ni vona ingaku ha tsandzeka hina vavanuna ku amukela ku luza kumbe ku lahlekeriwa ni vula leswi hi mhaka ya ku loko munhu mi tsandzana ka ku vulavula a ni nga ku swilo swo tsandza that's why swi hundzuka topic ka swo tala swa swona loko mi tsandzana ka ku vulavula i vamani van'wanyana va heleli kwihi vahahani mara before hi ya ka vahahani wena hi wexe already na ku languta mhaka leyi hi ku swilo leswi hi ta hi n'wanuna a ri yexe hi languta na vamhani mara hi ta hi vavanuna ku ri hi tsandzeka hi yini swa tsandza ku papalata ku ri no hambi i yo dya swa mina wo ni papalata ni dili lexi ni nga ta xi endla swantswa ni ya jela a ni Alberton police station na vusiku rin'wana ni kha ni ya endla swin'wana ni vona ku horile ni voni
ti ti-case to hi nga tinharhu ta vanhu lavo saseku loyi a nga pfumaliki nchumu a ri n'wanuna a nga ba n'wana wa vanhu ivi ni ti vutisa ku swi endliwa hi yini se nkarhi wutsongo khalanga mara mo ni gimeta hi ku vula leswi hina vavanuna ha tsandzeka ku amukela na ku papalata leswi i swi vonaka mara hi vulavula hi vanhu lava nge le a ri rhandziwini leri a wu nga papalati nchumu hi ku swa nandziha ku ya rhandziwa i ri n'wanuna mara a wu swi tivi ku mundzuku loko mi hambana hi marito i ta khoma nsinya muni na wo nwa mati i huma i ya xawela i ya dzumba na majaha kuloni i vuya i twilini kwele va nga ku byela kona wun'wana a ta ku teka ku i weak ivi i teka timhaka leti i tifumba ivi i va na ntlimbo wa le phakati ku na swibamu swo tala ngopfu leswi vanhu va nga xava va kha va ku va nga ta tisirhelela mara swi hetelela swi moxela vona na van'wani va teka vutomi bya vona se mhaka leyi ya vava khalanga a hi yiseni mahlweni hi vulavula kambe a ku na xitshunxo xin'we a ho vula ku ri a hi yingisalaneni hi papalata timhaka hi loko yi za yi vulavuriwa hi yona swi vula ku se ha lemuka leswi swo lemuka ku lemuka a ku ringani that's why a hi vulavuleli ku va right ku lemuka a swi ringananga handle ka ku endla swilemukisi leswiya hi vona ku swi nga hungutana na hambi swi nga heli nemetweni a hi tweneni lava 0860002543 un'wana i ri lava nga dya vuswa a va tali ku karhata ngopfu hayi kumbexani nhlokomhaka ya siku rin'wana a hi amukeleni na nhlekani lo silibale ahe a hi vulavuleni kusuka aka timhaka leti hi nga hlangana na tona loko mbambela a hi nga swi tivi ku na laha mi tekanaka sivaro baloyi mani ku nga sesi wa mina loyi ni nga wu teka mi ya le ka magistrate leyi ego aka hantsontswatsontswani wa swi ri kahle mi nga jiki kule nkarhi wa ko wutsongo ngopfu xivutiso xi ri hikokwalaho ka yini na vaxinuna hi tsandzeka ku ololoxa swiphiqo hi nga fiki ka madzolonga hi leswi a ni jiki kule na mina ndo kereka leyo jika kule ngopfu okay i tsandzeka hi xibamu lowu nga swi tivi ntirho wa xo i ncini i tsandzeka hi ku amukela xa vumbirhi xa vunharhu i tsandzeka hi ku tiva ku nsati loyi u nga n'wi teka a nga ri wa wena xa mune a wu ta kuma loyi a nga wa wena i teke nsati wa pet khalanga xo hetelela i fike teka munhu n'wi yisa xikolweni loko n'wi yisa xikolweni a dyondzeka ku i ni tshekela yini ku ni n'wi dyondzise xikolo se sweswo i ku mali ya mina yo lova na i ya dlaya munhu i swivangelo sweswo loko pelu ka ku tshikile loko wena patron a ku tshikile hambana na swona a swi nga ri swa wena swa we i ta swi kumela kona a wu londla basari ya ku n'wi yisa xikolweni a mi ku mi lava ku hlovukisa muti ivi swi n'wi cowe nameto va sweswo 100 0860002543 nongonoko i africa wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela yaleyo mhaka va ka hini a ho ti vulavulela nje xivutiso i ku hikokwalaho ka yini hina tanihi vaxinuna hi ta fika ka xiyimo lexiwani na ri na timinete timbirhi hi nga siya ka dzumba na mina hi nga kuma muyingiseri wun'we a hi pfalela hi twa ku ye ri yini i nhlekani butwa mina na ya ma ku gega ina a hi tiendli lexi dlayaka ku ri vavasati va rhandzi va na xikongomelo loko va nghena ka timhaka ta relationship that's all okay a va rhandzi ha swi tiva xivutiso xa mina hikokwalaho ka yini n'wihi loko se mi kuma ku mina xiphiqo xi fanele xi ya helela madzolongeni a ni ma swi tiva ku munhu yaloye mi nga n'wi tekaka rhandzi laha ku nga na riphuvisi ku na ku kwata xikarhi i kwata la a ni va kombiwi bari i wo pfumela huda vona loko va pretenda va teka ntsako wa hina hi teka ntsako wa hina hi veka ehenhleni ka vona ku tshemba ka hina hi veka ehenhla ka vona kasi a nga kona ka wena madzolonga ma sukela kwalani laha ku nga na ku pfuvisa ku na ku kwata laha ku nga na ku kwata ku na swo tala butela hi nga hlangana na swona ha twisisa ku ri na loko munhu a tikuma endle madzolonga i mhaka yini ku kwata hikoku hi xikisa kwalano a swi nge teki nkarhi kumbexani ndzhaku ka vhiki leri tako hi ta lava ku vulavula na lava va nga hlangana na swona hi ta kota ku twa ku endla ka yini vo tshama mi ri endleve hi ta kota ku twa ku mi hi pfuna njhani ku ya mahlweni mi fike njhani mi hume kwihi swi helele kwini khesini nkarhi wa n'wina botome
Inkomo itika ngopfu yaleyo. Inkomo akhensa. Nongonoko lowu wu humelerisiwe Ncindani Eric Mawasa ni Khalanga Phet Matheo la hlangana na nongonoko lona kambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM makomadela. Nongonoko dzumba ra mina wa landzela hi rito ra Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani kambe ke a hi sunguleni ya twa ku mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona ya awara ya 2 hi tatana Hlulani Fanol Magaisha ya famba njhani mana nhleka lowunene mi tiphina n'wina na valava nga kwala tlhelo ka n'wina tata Mbombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM makombandlela